O Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Uba Vincent Pala Ulapantip Mba Ulampang Gaying Dorbar Thawan Ulapediang ya kejing ujor ke Seng Kongres Persya ya kilai ngut KMLA Bapanya sok Syaga National People Party NPP Uba Pala Ulong ki ujor syak office Ulampang Gaying Dorbar Bat Ulampang Ulapediang ya kejing ujor Bat menta ulapan jemut na Advocate General ke Jela Ulietu ke Kongres kala ajing ujor atli persya ya ki arngut KMLA balasya suspend namar ha khat ritrik jom lai lar arngut KMLA ki klemwan ha kejing elang ke MPCC kawai kejing ujor kedai persya ya MLA ke Umsning u Dr. Celestine Longdo namar watla ulawan ha kejing elang ha khat ritrik ha khat kendai trik nai lar barok lai ngut kilarung syak NPP laong ubak pala bat menrap ha ke sithi bagi pha syak MPCC ki lai ngut KMLA kila kam ba kila depan aya kejing terwa ban le yeso syak NPP ha khat saw trik jom nai lar bat kila le yeso ha khat kendai trik jom nai lar u presiden ke MPCC ulong ke kongres kalpan biang lut ya kejing don kam ki kot kisla bat la pharu syak yeng kashari uba pala uli thuro ba ya kejing ujor la le de ke AICC bat ka kamram jong ke MPCC kadai ban yarap ya kejing don kam ya kijing ujor la le khandai trik jom nai lur bat khan riu trik nai lar bat ke kongres kala ujor ya lai ngut KMLA da ka bapule lang ya kanton section para tu EYA dan schedules jom constitutions of India khat khandai san peu ulong